This one. You still move. Yeah, there in what you want. Oh, me book now. There is a lot of echo. Yeah, that's it. I got you. Hmm. What shall we do? Can you mute yourself, Kang, if you're not speaking? I've muted everybody. Okay. A point as well. I you only wouldn't do your more to get when you way. You metal blue. Yes. Well, baby, yeah. Apoyo da. Amir Luongo Fred. Yes, Apoyo total moderator. Apoyo dano dichu. Tin watiga neno lok ma piera tek total. Lok ma tono chwiny dano. Lok ma poyo komwa. Pien watika kikeru me kwan litieno chako kwan ento ka in neno enrollment mi klaja chiel klaja rio klaja dek kiene ma latien o P6 P7 no wel litieno dugu noge school chabiet maroma rio ang'ech president obedo gulu kama en obino ka winyo kogo malo tela kelo bot en malupe ki jemi madio Acholi ikin lok makikelo bot en mamega ol beto chana yo kelo wajo ni kirika wa logo lok kom diai Acholi murweny ero watigi pega chiel mud ena ye pego mi school dropout kun mego wajo ni litiano maduong tika rwenyo gum gime kwan chi en puno kare mi loge ye matut bar la dit lobo doge ye kun wajo ni ene kelo universal primary education mi konyo joma kero gi pe wekle tieno gi bene go kwan lok eni ukelo debate maduong kien dano mapapat ma an bena ti kien joma udonye debate eno ni pien statement ma eno kelo ni statement ni tie a little sarcastic obedo tich pagamente mineno ni anyuolni mamege matieno gen guno yo mikwan mero tie machalo twer mamegi twer minongo ponye nyochier gang kwan wege bet kiriego mawego ini dor wilobo dor pajoni dor anyim mamegi dong lok mamego ol beto chano kero ni obedo logada ana miro na chak kuna wajo ni gamente tigi schools maduong mago yobo ikiene tie schools ma obero akungi mukelo lok mekwane ya Acholi maduong da bolle gulu primary St. Joe Mary Immaculate kidong maduong mati districts mapapat gamento katiki tam mamege kineno mamege ni school pagamente duju primary be dano kwane ye minono litiano kwan minono ento ka yini neno the package magamente kate kere mi supporting schools egone chimiyo it in luoro kien ka school tika nongo million adek in a term and yet school leone be oti kichente enoni me wilu jimbi mawego kwanne choka gi rulers gi kalam gi papers gi kibere mineno neni jimbi machalo pi ti school jimbi machalo mati school mineno neni du fuonye bere gubera gonya ka chawa ngwen gen gi maro chai chawa biero gen gi chamo dek we gubet ki kero me miyo kare gi me pony
still kawano neno chente enoni tiri pa chente enoni don kelu step mokene mobiro ilok mekwo ena ye schools guchako kelu lok michul school magamente wajo ni dano ti kwana yimi nono na ochul en magi kelo matieno ni wego school running pian chente magamente miyo chente ne tiri ento ini noni chente magi keruni gamento kelo gimo ubolo ni touch ma ana neno way gin mati very key mobalo yob man duju era higamento katikun wajo ni ite UPE new universal primary education latien be okare i class mokene la bon poro gen boro ni automatic promotion ini no latien makwano P1 kone karo penjo pe karo penjo itam in magama biro no tine P2 latien makwano P2 kone karo nyope karo no ti P3 now pego dong biro tek latien o P7 bero piem ki schools mukene mati Uganda kama kibero ka keto restriction kama kibero ka miyo test kipeny kilitieno kama kibero ka kiyo litieno mamu karo na igen gibero ki kero mekwan now ini noni litieno man duchu kago o go penye P7 result gi dugu mano pe be ti school su kenen ono be la wijo ma kwe enni magien gi yobo ni litieno dore district pe aduki mekwan erke penyo ni uno first grade adi ni this time watimo mabeyo loyo me mama mokate wano first grade gero bero pe ero wano second grade abich kidong mokene do bero third grade ene gitika dore iye now pingo ana tika kelo background ene pien amir ni waneno uno kwene ma to pin tika chako aki iye latin ma Lu win wow team wa be ngola tie Pred network tiga yelo ne ma don kombe urenyo and no o ilok ma don tiga loke kum primary education kayan dugu chi wa mi medical don ana mir gamo ni primary education atira ne pere teknimiro o ile mono da ko tima be adum stimulating imagination building confidence where kai tiro primary kade o level ma iramu kwan iramu church ni iramu medu jemi kai cheri dukan iramu no ni achul gini chini adini no itwero timne and peer technique primary bimini confidence peer technique mini confidence Fred dong nensero dugu amiro nu medike kenyo Fred dugu kai dugu mede Fred mede what kind of camera maybe it helps you with data. Yes, I better kagama look. My Fred primary education. Stimulating imagination. We're gaining confidence. We don't expand the idea of primary, no, the idea don't get meti, no put Pierre Pierre technique in a one, in a choice, kido in Medu Jimmy, kind of here, it took a Romo mean, 10 money in a chen and on my meal can be any better. Monopere attack mother. Don't don't you go? You can even turn off your camera. Just maybe it helps with your data. I don't know. Okay.
We don't seem to be connected. Okay. Kidong Fred here and Fred is here. and Fred kaini we know chini ngola. Amiru meduni gin mapir tek twala ne any lotino mi cherry secondary school. Pian secondary school any laying the foundation for lifelong learning and development. Kape oi secondary school no dong iremo. And pian secondary school any dong punya subject mukene and punya skills set part team homework dong kinapira terry secondary school any dong team dong examination national and international examination makadong ni tiyo enyo dong biya biyo man bertie a report making the global competitive report my world Economic Forum mutual in the year 2011 to 2022. Secondary school pay at primary school is just the entry point, you know. Fred don't pay udonyo she don't come and me card bene where others ugam kilama kagino Fred bino sinong big Fred they do good. Yes. Yes. I got my 2 Yes, points. I I got my 2 points. Yeah. Now watching the primary education Yes. to stimulate imagination. We're looking at gaining confidence, which are fun, which are church, kiddo meeting with sons. Yeah. But you know, here at any meeting, secondary school education, anywhere, it lays the foundation for lifelong learning, different subjects, kiddo skill set, kiddo get more homework. Man, bene, key report by your man in the Global Competitive Report, 2001 2012. My World Economic Forum, which for you. You know, primary, any at Yakimekwan, and that's not the finish. Lieutenant Yermi, who made it go away secondary school. Kawek dong, which are known with the life, you know, skill sets to life. You may made it on you know. Yeah. Yes, apoyo. This is normal attempt on keloneni lok pagamente me automatic promotion and only and then why is a total abuse to twere paletiano pian where latien do utiaro progressing me nyim no don't need some level of passing now latien ma tio bero ka carro kumenu kono porro nyopo porro chere class mukene ka OP7 pol kare and hitting iso a ground pian the period mano beno and ubeka concentrating now the government says whether you've passed or not you can continue with your studies in the next class and yet kaubino UNEP no there is a determinant which is that examination so letiana no giporo dong penyo latien mu porro pen to twale letiana nyera they get so discouraged madong gino ne chero kadno yo class don't get matek and in most cases litiana nyera enoni rate me early pregnancy chaobero na mal ikogi Mario because lunyoro gukero lufonye gukero fees mabe litiana chul ka wek gen go meteke kwan the automatic promotion now blocks litiana from being chased from school I anawuro schools maromo adega ngwen kai chero school achiel ma piramiro dong luongo nyie a teacher woro it the entire server in when report cards automatic promotion uyelo wow litiano tika chero to the next class eto pigi gamo report cards because pino go clearing their fees balance now kadong gu penye P7 latien la nyoro chero kareno result no latiano poro P7 ento la nyoro tiki a balance mabe en uchul ki school about million achiel la nyoro neno between chulo million achiel
ki dok ko mege dong kila tien na gang mi chako timu game kene la nyur dong no hope for the best ki yung bot en which is cheaper the tien dong pidong gi mete gi chero de school mi chere secondary so inoni gineno ni tika dugu a very big factor mamiro gamente ko nen weri kainen watika konyo le tien wa konyo le tien wa comprehensively mano ka gen go chere secondary gi twero bedo ki round mabe mameru gi kero me kwan mabe charo le tien mukene. Now politics bene has played a very key role in dropping out of school at certain level pien ka yini neno politicians ge kere kien piny ka wacho kilo nyor ni puchulu uno di tieno gamento miyo kwan minoro la tien being in school la fony be yie gere kwano ero at the end of it all la tien dong pino report card aya la fony ka oriemo la tiene gang politicians ayegi bino ki police ka mako la fony yano ni pingo oriemo la tien kuntena there's free primary education. There is no free primary education in Uganda. It's not there. Pien ka yini neno the contribution pagamenda kiri na kanena waje. Watika dongo ngola dore warenyu ruoto no tika mi lo mo pe mede the ben Money okay out of school li pili tiena nyira gi kem wale tiena chobe na gi dropping out of school uye we rapok iario li tiena cho ma dropping out of school li in most cases kay lobo kogi inoni chan mo karola jo geon lo nyoro gi supporting game Mario la tien mo chako kwan late en nok mi automatic promotion ka do cherro por P7 inoni dong magare da tido ngai ya para bit chamo keno no wadi ye mo matero tiro chako tuye itiri itika kwan kile tiro matiana dida de tiro dong pidong gi ye cherro kanuoyo pien ko we kay nuoyo dak mogo dak por de tiro get dropping out of school social events ukwanyo ko paletino Maino Litiano tika engaging in social events maduong instead of concentrating is a class nyo ikwan Litiano concentrating in social events ma ikiene Litiano tiago engaging into drugs John nuno tente mato jai tiano te mato ta Litiano tie kachago forming gangs miti mojemi maraju maka sports tie inene Litiano matiano ero tich ma Litiano timo titeno dong pinyuro magagi era dong meno ko manyen mano gen no godam no dong godonyi ye we on tiena wo be maduong gitiga drop warenyu da ruoto eno no tika gamlok ni me kwan ni bene tika mak lo tiena wobe pero tiena nyel ke ken Paul ino kubulok ke ken ni kan woro dugu chidong en nakabi mine you're muted Winnie dong. don't win it, yeah Yeah, ana po mina kar me lok, although atamo no ni kong, lo pajo ko lok pian gen gite kita mon wai kene on the ground, gena gengi exactly in state of things gang kuno kum kar ni. Ento kerebet pia winyu lok pa gena Fred ma utiego. Si atero wajo mere wiye ni peko ma tie actually in particular peko ma kiyoba. Pieni poverty ma kumberi tiene poverty ne ti imposed ki forcing e koma actually iyo ma pol ma wero lem peti ching lunyodo wako lo teno kum kara ne mero lem beri shi lo taten ka chero ka kwano bet ki bo ma ti o bet ki jimi mo ma en romo gwa ka kede jimi romo en kong romo chamo bene gimoni weko kwan bene en romo mako ne mati
Latin ka chero ka kwan mano kono kej benetie chan benetie ipajo petwer keto chunye I kwan. So atiga wajane ni kita mon wajane root cause. Root cause ma dit matino wero loba chili udoko ilok me kwan ene ye jima kitima ma gamente petwer udok wachini pekingi pingog yunotik kumano tika time. Ka ini poro state me kwana ya chili kum karni ki book mo mono abirga yinyune will la wo na waja yin kona kwano yu book inu ni dan magalone Colin Lees ane yo choy book in 1967 o temo kwedu glokme education in Uganda o weng Colin Lees obino ki conclusion ni ni schools may actually attendance may actually schools did the highest in relation to population. Many schools may actually not smarter than primary schools, well, smarter than even schools in the south. And well built, brick built, and so on. Pole by that time. Here, education actually attendance proportionately very high. Malayo among the best in Uganda. So don't call any nine kid ma jim no lokatere. Unfortunately, bookie pura poa and madong loka chakan and American yene. She don't too late. Colin Lee Zubero gena Uponya University of Sussex kan senior lecturer. I think he's political scientist. Choy book small booklet. And no American ki po kong Kitmano and describing Chris Kwan actually Ikarishani. It was among the best in the country. Dong Kumberiti among the worst in the country. And American Nan Kong ni Ginango Matino Wero Dong Kwani actually Tikabalani. And Akitanan Kereni poverty ma th lim perishing down dog poverty in government the answerable. General Wero poverty actually by force. Pian kere anyway chiri pu porni balalo chero twalo diani balu chamiro teach ben kere ini kwan non university degree ka yena chili pebi no teach kumer kemi kaka ka nem statistics me civil service kere me armed forces ni jemene we obedo kaka so chilling petie lim pere ching dano ma wet umi kero ke dano me mako kwan matek. Kerebe kumeno, aneno ni kigen lubal tie, kerebe chan tie, pian actually waningo, chan pe rip kiming. Parents, peter wajini dong pichan, wako jim weng dong peter ti. Mir wuke tiek ti kom loteno, mir gu neni loteno, kwano, kerebe peko tie, ka juj pa parents ti mabe, twero meko peko ne dok pedok berma rach kita kum karni. So discipline chaka wake gang. School bana le ponye mir ke wek kubet free memiu luteno miket luteno I discipline. Kala ten mo balo la ponye mir ke mi yer twero me punishing latin inuni. Kake weko koni ya luteno nong dujung la ponye po good luteno. Si gana wan yang ke gana mada ke goy waki primary school. Si quality med gana me kwani karchani no te maluma da tika wajini gana mono wajini gana if you spare the rod you spoil the child so gana miro la ponyu bet ki right ne punishing lo teno ma pege mero kwan pege tika ma kwan ki in discipline mukane from parents to Luponya, then leadership, Lotela, a district,
gine no mier gino kare me bedu piny me neno ni pingo kwan I loba chwili tika dok piny kun kaka mo kene tika pony tika atote maber donc jema dek kimete parents leadership kile ponye weng mier go bet combine yup en above John in weng gamente is a big part to play yok man me gena ni me automatic progression man me and afraid lo pirani lo ko inu ni twero teach ka chali lo mo ma kit chalo UK ki kan ento bot ko kuja atamne mier ki duk chi pen chien ruteno ko pen pian pen ino ni ka result bino aten ngiu ni en mier mede ki yube ka chokote si le wi ben ma ko latin ino ni wero miu kero ki latin me piem ni en premier da chokte ma ki chelu gena me ario chidong atamni at the end of the year ka ki twer nyu to gena maxi ki ngo ma latino no kede parents bene neno en maxi ni inu chi waja ni in kwani peti mabe mede yo makumani geography no kono kiteni chura no kiteni weko beru chalo guideline pien ka ini worro ma gena ma direction mo ma in icherie pe ngeyo peter wor ati so aneno wajini automatic progression yani situation ki environment ma wan tikere Uganda today in advanced countries around the and about what problem at here instability here poverty here atamne peter teach system inuni miro ki introducing ki dwok lok me pen udojo P1 P2 P3 paka wai gina wai secondary bana atamne gina government miro nen lok inuni unon consultation ki jomati grassroots districts kinan kit yo me gina reintroducing pen mekloteno ubet ki gina mon wajne motivation ken kaini no ne ber na ma beach biter ker tek kitam ma pino ni me ber na ma chiel reno ka ber na ma pa emidi next time ber na ma beach kit inoni kape ngeyu whether you iporro nya carro atamne peber fal premio motivation kida mon waj kerni me kwan matek locum funding menutio square lichingamente 3 million is nothing men percent 3 million men chen pa ngara chiel bena kerbot dana ngara chiel bena kar kan pay winni chanity chen ma make school ber 3 million ka kan lo kata ta gumaraj nen kamaleng ni ngamente tieki apo pian pa ngeyo kama well ma make district mukana priority pati education priority pa gamente ti jim mukana ma part chalo mon yigi ngogini enano siempre ma MPs tika nongone kono million kuna di inuni mirno cheri education peti MPs ma Uganda no wel muchara ma gino part manda peben rata ki muchara ba jomu kana gole weng so priorities no allocation of funding and it peti right politicians tika nongo chena ma don la bon terre rano. So, now we government a particular priority. Education is not a priority. Health, but is not a priority. And the priority and politicians, the armed forces. So, priority for government wang mak uloke wero labo eno kwan ki kono health ki kono even agriculture. Petika nongo funding ma mite ma ke lo down lobo ki prosperity lobo. Yeah, at how many Fred work do dugu kag mo talk che term relation Fred
twero gonna mediki megani. On a point to 12. Okay. Point to 12. Oh, yeah. Yes. I'm afraid door dropping out or she don't I can't know time gonna ma na merely down gam. Look man nigga, girls have relational need for acceptance by a stable and dependable and protective person. Una merely kong Alfredo Gampian man ginma kala tin petigi down ma did man fab yenge come. Kuri dong kiro nena ngarmon mat kachon ni oh en ngatin en no mira yenge come. Si koni no dong dog ba pan ne dong. Alfred pagi kay mil gamo loke kido en armo kubu tam mi bene. Yeah, ana poyo Dr. Caesar ki panel members wen ki joma tika nanwa nyoka winywa. La dit Paul Kilama uriye yo kore luit pero mokelo ye maraju ma wero kwano balle. Chidong lok ma ini waju en ma mono waju ni girls have relational need of acceptance. Ni anyira gitie ki miri ni umiero ngarimo omagi ogamgi eni be pe anyira ke ken gina lutino cho mogo bene ki ngata romo gwakogi ento ki bora anyira dok no pian gen gitie kitamon wali ni ti vulnerable pol kare gi porro I peko atika ne ka dok me chan tie mai no ni gwak lunyodo pegi romo miyo gimo ma latin anyaka nyo latin mo nero ni luwore tika nongo ne chika ngari mo ubino ma wachi gine romo mi ni gi jemi mo ni eno ni romo gwako gi romo weko gi beri gine ota be chi no ni gi porro ko gine ikit peko makumeno eno miyo kamone ki choyo ni ginu miyo yaju duong Acholi and look kilwoni transactional sex whereby gine dano gi lutino nyira matino gibedo ki cho piano cho romo gine romo mini gi gin mone eno ni en lok achiel mo balo kwan pol kwan pa gine pa lutino eno wabedo ka temo choyo kar taj mone rocho pajo chi section ma education abera neno ne waju ni percent piera bor we adek palutino weng ma igine ya Acholi sub region gitie ki peko me kwan eno ni ai kum chan ai kum gine peko manotie pajo latin mier bet ka konyo dok gine dano pajo me ka chere gine ka chere gang kwan kidong en lok me chan en umano lunyodo tie kwede ki early marriage bene ki wajo ni eno ni contributes to lutino nyira peme mede ki kwan gi early pregnancy early marriage early pregnancy ti related to loka gina dakta wajo eno ni relational acceptance and so on kidong gina tie pero me kwan tie related to en gine chan eno makita chan eno bino kwede la dit Paul Kilama do teru chan chente konyo tiji paju nyo mano pu latin tie tidi ki yaju mano pu latin tie tidi duju weng eno ni jemi ma kelu peko gina romo wacho ne mukene aye kar ma achiero gang eni achiera rwate ki group teenage mothers lutino nyira ma tino mago gine mago nywal paju group eno no tie gen pier ariyo gitie ka bedo ma kaluo ni
kulu tet I bobi ma wabedo kwed gi pi char yo kulu ma gitit apeko gi kita gidonyo kwede ni peko ni eno duju weng gin mano luke ki gin ma daktar wajo en ni relational need for acceptance no ngare ma obino birugi gitamo ni eno ni ubimini gi gine yo mabe ya nyim kwan gi balle inoni gi nywal ngati eno ni ketu gi weke gi gine ngato nywal kwed gini betu gi weko gi labo miyo kony mano gien weng pi ariyo ni gudong ki lutino magitika temo konye ke ken gidong bolo chup magirwate ye chabet ke chabet projects mogo ma gitimo chalo me puru jema titiano magicharo igin iporo gicharo igin ichuk gipuru iporo gicharo ichuk endo gina raja ye ikin gang en lutino anyira magunywal mapud gitiano enoni polgi kibedo ka chimo tokgi ng'are mo makonyo gi peke kago chero chali health center kon kineno jo kani weng gin ki weko gi o mu yache kani ochero kanywal ki yero kuna no tie ki gina ki arem meno gina gin guber ka gina ka tieto ne chiada kuna wamiro ni wageng gini eno ni kadong ng'ari mo latin mo ogine uno peko uno yachoko mapud tidi eno ni tie responsibility pa wan machalo gin community me konyo gi pe medok chimu gina chimu tok gi eno ni ano ni gina tie chwero chunya mada ada waromo yubu kwan gi ento kadong ma ugina uno peko makumeno kinen kid me konyo ne kwan bene pe gik ki kwan primary nyo secondary tie jemi make luongo ni vocational training ma joni eno ni kiromo gina kiromo konyo kogi wek go mede ki nongo dir mo ma olo romo konyo gi ya nyim en gina watika temo loko ye gina program me rocho pajo me konyo ko jo ma kwan go bale ki bene konyo ko gina ko community me konyo kogi ena ye eno ya kita la dit kilama wajo lunyodo mier go bet ki responsibility me gina me neno ni gitiero lutino eno ka ini neno kit chan ma lunyodo tie kwede ikin ka ini chero ga neno kit chan ma dano tie kwede no kare bene me keto chunyi kum lutino peke chan tie ma raja dada ma ikoka ka igine ka ineno ipade ki wajo ni from September over September me mwaka mokaro kono pi over 18 months lutino mago chero anyira matino mago chero health center 3 mago ya alibadek statistic nunyute eno ka enen chilu diru mago bera wachi gin no gitieki system ni dog gang apara bij go gine umier go bet ki system magi gine gibino ka chelo me neno ni gi doro lutino matie dog gang ni eno ni pien ka in la nyoda chele ken pe romo gine pe no itieki kero me doro bene dog gangi chiki wachi eno ni bene tek ento eno ni no gina no ke romo gine ke romo neno ne kita kar machon dog gang chel olo ng'ari mo tiki wangi kum lutino madongo dog gang ni eno ni katika tima tata ke chimu gine ke tero ke lunyodo ne pien dong eni pe miero bedi kum wi la nyoda chele ken miero bedong ke doke kita chon mano dog gang ke gina gerwate eno ni bedo ba le ke kit kum bedi dano wengi miero ni jemi giti gi keken gi en gina rach eno ento kano ke dok ke gina kumeno ma ngat man neno ko lutino palu wore
chi olo no kong gimo romo gine romo time kani wako ni gamenta ye o put waki I peko ma watie yene peo bitime umier watemu wan kong kachel achel I dog gang machalo kaka watemu neno gina waromo timo ne pero mo dok kita choni ento no kong kijugo balene la kiremoni apoyo anta ma wiye tie eno Arapo tami, yeah. Atamo bene, gina chiel ma kilamo gudu kidak in many gudu any look man me yueko ya jo ki nyom malo tiano cherori kacho ma put ki tiano to twale mono kin sustainable development goal ma number 523 ma wajni eliminate all harmful practices ma chalo children going into forced marriages, you know, kidong including that is female genital mutilations, yeah. Burjema wala chule mi wa nani ngo lo man me di no no tiano ma tiano kacho ma put gi tiano ni mono tigetoro check it's international law actually mego abilo bore loki batek ma da ma ko mego do bullake do loke ma beje to twal ti an choro do ma beje to twal when ma don bero tiro tek ba donc make wa pole to twal long and I lok me pek ma chuliti yen a chiro kar jem ma duong to twal yang ma wan fut wa kwano uno ngara chila chil mi por mi ana mira o a kwan chalo ngari chukero chunya mira kwan chalo ngari amira bet chalo ngari amira ti chalo ngari amira nong ta na chalo pa ngari no ti an tiki piem mi chunji ento kom kare pe ngeo on kom wa pe pa ngeo ka ti en ku tiki chunya mi be rutino tek to twal dok en chalo kirana ne lutini wache awube ki chuo mo kene kari chuo mo tegi bene gang kuja ki nyualo tien palo wot ki chiel ki tam mabe ki lok ma miet borni ki timo kuma bi timo kuma kunoti ka balla tien pala wore chi wanu nyuri ma chalo mego ki wego ai dogola chira chel mier wa lok ki tien wani oti ka ker te ini kwan ne na nyimi kwan pir te kwana I don lobo kwana I kunyi en beno mier betie chi tino bene pe ye mege tino wan wengo kar ki tino iwai gina ke tiga wachini mer tiga balo karni ini timo gina ini miero kuno tiga gonyo kuni wel polo tiana nyer ene winyi ni yacho school ena bola pa wobe kichi omute gi bene nena tin para wur ma chalo migi wela tino kwan ti ma ja kunyi kar ma nyim ajuya churi wachini bet kimigi mo bene dog ki moni kunyi wu kapala wur kwan tika moni ichema wi te kunyi ento borwa ya churi komberi pe dong tika mede ya churi yo tuchu pero ke ken kom no tian wa ki kom wan wen ki kom ngam kong inen yang chuan wa puru ka pe pur pe kong mir a chuan ko do te anyugi a chuan tim gi moni tien gini no bi konyi mamani bi konyi oru kenye bene ichel bere gang kwan ku ya punyi bene tie ki tich mogo mano ki gang kwan un bene ti en ti ja chel magang welo ti don ma bene gi kwan gi nge ngo mo mier gi tim kar ma yin ento komberi pa nge katika time ki chiek mirte do ngato nywa la tin pra wol ma la tin nya mo no chimo ni en ya ku nga nyer ke nene ki ker chiek kom yang chon ka ka ini ya la tin mo ki school ni ka in be in la kwan nyer ki gen ki bal kwan ri mo be ki school ya ini nen bere ka in la cho me te ko be nyer in nen ni wan food mo ni ti ma ki pudi ya pe nywa no tin pa dan
chia lego lu nyoro wa na chuli weng lu nyoro ma cho wo ker pek pelo tien wani kari pek do di wo pek per tie kiti wiyen alfred a gang elnen kita wan lu nyoro tigi chan gang pek di ya chul chukwa kamu ken gi tima be en to chuli tima rai tiene con que ken me chul school fees ben 20 ka ngata ngar ne motikan tuar en to ka joma dong dan gi pe yu kan ko tu se kila tien school fees wele right uniform ben miete ngo ben miete ti di yu ge wala tien dong ko an tuar yin yo na ko tek gang ko tek ya chuli tutwal wolong mere pe balo en to mier ke kerti ki kerti eti wolego la tien wa mon en matin an la wa neno ibi do gin mo do ni ti kwet wa kon wa fred kalo ba ko ni in lo ki te ka neno gin ma tiga time wolego lo ba ke in ta ber mu pore wa ke chung gin ma wan lo tar pa lo ni in bi ka te ke ka malen ti bi time wolego dong to wa tiga lo ber fu wa mede pe wa all ki lo tar pa lo ke la ko tv en tiga ko ni dan ma pol neno ma kerti kero ti fred o ko ni wa ki pa jo uni ben ngo wan wa lo te chat tam en ni bot do gola pa chuli ka chela ti jo ma winyo jo ma kerti gi kero ki ka nene no yo mo no ma kero senta mo ma choko en lutino en ma kombe no gu ya choko el lutino anya li wa de ki choke ka mo ma no la fun la ngat ma tika konyo ki tam tie wa ku be dan ma kwire pieno tin no fu di tin mu ma ka pa ku wi ken ma dit no ma pia rio konyo pe wi be ti ni kon ma ti ka sienta mo no tie la dit fre la tin wa o ya gi mo ya chuli ma kelo en lu tin en ma ku nywa lo ni ma ke logo ke ti polo ti dan mo marom mi tam mabe ka ke cho wi ka chiel ki ni go ka chabier dua chiel ki rom lokke ki rio nyo dua chiel ki chiel ma gen dun ker program ke ti mo kuman ko ti mo man ko nyu kuman chi go bi obi nen lo ti an wi ti re chi lo ka duong to twal ana fo ya da fo go wa an me lo apo de twal mego man da ge o mene swing do tien anier twal lady grace ti ga lok me lok ma pol bat kita neno lok pa fred ki lok ma a ki gam pero tio ma tek en kita dongo bit lo a ki pero en e ki di ma kiti en so gina dong en pero ma bene kita mo ze wai pero ma ki kele komwa ki jone ni giti ki plan ginge bene gina gen dong gutimo en wewa o kama wati yene pien ka ini beru kiri wa kombere nena ene politician ne ka gu bin campaign wen ki chao ki ket chugi mien mo malu miele yam ko kit style miele no lo ti an beti kenyuni en kita ki balu ke lo peti kit gi mo ma pit pon mo ma a ki bot lo tela yedong ma pere to twal ma dong ne ko be no ga wane tela bot en lo lu chue we biene tela ki wai ki bot lo tela wa ma pinge gini wen wai dogang ene dong bene tika ne ko gara tika ne ko lo tia pen gin mo ma lo tia ma gu nen ma be ma we gu jing twin gi ma ngo ni kwo ma be pere ti gin ma dong mi ene we lo tia lo o ka ma kombe gi ti ene so an lego mene miero kano yamme rocho pajone ene don guak kama no wan wa bichuye eno kani jomo kene ne aner wa loke keta winyo kene loke tek yeah so amer pocha dar pi contribution ma dar we wayo pangi ga guak dok gena
di ben be me di wa lok mu kene ki gang pian ni lok e weng lok e be beo to tuat ga ma to ot ke come yeah They are not for the 12. The Ben, do you want to come in? The Ben. The Ben is really... The Ben no choyo I chat ni. I may not participate tonight, but I can produce the show. Okay. That was his message. Okay. Lady Grace, in the tay, what don't in the viewers comment? Kong gina ba ka med gimone ba? Yes, do get Lokum teenage pregnancy ya jupa gina pa luteno anyera mateno. Ka ini kwano choj mogo mage choyo kitika choyo neni gina I Acholi sub-region teenage pregnancy wele doko ko piny mane nitie piny loyo gine matie Uganda gine Uganda average me Uganda lung ento ka ng'ari mokwano gina kumeno ko gina ungi tere pien enu ni pe gine pe loka da jemi mog makitika choyo ni pe gina pe kitika choyo loka da kar mana cherugang ma aloko tie gine NGO money ma tie kabedo pong kiluoni handle Uganda gin gitiyo ki lutino matino gutera any group ma beda wacho pigini gin kwed ma gin gutimo nyuro ni teenage pregnancy gine I sub-region me Acholi tie 27%. Ento ka ineno ma kichoyo kiwajo ni tie about 19 to 15 to 19%. So figures eno ni miero dano gugine ka ikwano kamo pay gine pay gen I Uganda lung igine Acholi sub-region tie 27%. I gulu kiumoro tie 28%. Kamo kani weng but they kitana wechu ni wel gina lutino ma muya duatani gwagbe ti malo karo ka kenyu chi weng figures mano dano gino projects matie I tedero ya gingeyo kit gina pero madano ti kwede ento ma kikwano ka ngari mo I health facility ni penyuru wel anyira ma guyai joma chere kin ganga eno gitiki gina kitam ma konyo dano so kak dano kwano gina eno ni kongu bet ki gina ke gong chwiny omier gupo ke gina lok mano gen gi winyo ki paja ti en gina na mero medo ne eno peko tie mer madit ento pol kare ki choyo iyo ma weko ka ini chero ni ka yenyo kony bot joma woko nyo kamo kinen gi waya un po tie marach marach twal kuno watie marach ada eno mi wan mi ro bet ki gina ki information ma megwa maka gina kumeno bino wang'eyo ni waromo gina waromo tero ne apoyo ana po de 12. Ana mi be chwako lok mai ni kero mai wachi ni ipuonye pen report ma na mi ma gicho the global competitive report ma waji ni secondary school ene yabu ento ini wal be ni be mi ru ki non yo we puonye me teach chion be tie pen jo mo kanon cha kanon me dog secondary school dong no patwere endo ka teaching tie ci da twer kon you gibene la ciao tammi non ma terra okay Lady Grace romo quando viewers comment where don wagam and kadon panelist da bene romo gamone viewers comment tia chele can ma utim onen wajane can I speak word mogi onen word no team ba wapoyo team wapoyo no mia no nen wa kana wa wachon chino mia no ki twenty link ka we joining but pala ka wa made the next time kiti wajane ti wa bi twenty link pen link e dak pat made the studio
Poi tutual poi. Poi le guarda. Badin furi romo choy mere comment mo manake romo choy ne. Poi tutuan. Okay, the one romo dak studio. Di ben non kita wai pe obi donya ni. Gena nen chal loka gena ben do ye loka. And out of Network. Okay. Yeah. I don't know if any of you want to come on and some of the things we're going to raising Mir Kwakubi. Gena mo pere ngaram mo biro America gena dak ben and let me see. Okay. En mierna ka kat en no en pa timini en kerone. Okay. Kedong eni pa gena. Yeah. Doctors opportunity as well. For you because without you, who else? Yeah. Leaders like you help us more than 100%. On a point, it's out. Meditate when you tar paluo kidong chwal do duani. Okay. Okay do. Okay. Loko kena ka dong pe ci do mat kena kere. Gin mo kena ma anno a ker pin magwang mo mier ki waje any gana. Gina chen ma Alfred Guru any ni rutina anyer ni ka dog guchero I odyat. She dog ki chako chi mo tok ki enu ne gin ma pe beba. Pien I think gina they have a right. Right, Mathieu and Shrine in the Sustainable Development Goal number 5.4. Mawajini ensure access to sexual and reproductive health and reproductive rights. Mapir takudal. Pian yaw kadong tiki iye nyoti rem. Pedok berka wonone. Pedok berka chimotoge. Miro kineni o gineni. Kigwa mabe and chike eneni kikero as part of the program of actions of the International Conference on Populations, Kidong Development and Development, Kidong the Beijing Platform for Actions on the Outcomes. Yeah. So these are international policies. Mamir Gamenta UT Kedebene Menani Guigo and Tin Malay Machalo. Lutino Martina Mitchell Kacho, Kidong, Lutino Madong, Mono Wang Gitchi, sexual and reproductive health and rights, Mamir Kineni Kagucher or Yat, Kigwa, Imabe, Pedak, Bedka on again. Monodong, at Tamamir, one more care to Etigua, Kita Alfred Wine or Choy, shall propose a Metigua, Metic health centers, where Kipongi, where ki turn the quick where did you been my bear me walk the tour dog me con you down went down what I can get. Okay. Any further comments magong yung aramo ticket otherwise don't chat Amer lulu doge ni wa koko tie kita kok mana kakara ni tela pe gina ya choli nyo tela mabe pe ya choli ento umier wanen jemi mogoma di rumago tika yele kwere atika na dong un wagena waguru lo kumrocho pajo a yele ni eno umier pe cha umier ki jing kore kumbedi kitika bino ki program ginagluone program framework mati kore ki kore nyur lok me health ngoma mier ki team lok me education ngoma mier ki team lok me water resources ngoma mier ki team cultural leadership ki jemu kane wengbe mi ngoma mier ki team ki gine ki there's a bit on gine on entrepreneurship ngoma mier ki team so Germany eno ni madano tika yele yene pian wana chole watie ki chachi kum Germany ma watimu inano umier wa neno pa ki chaho ki jing ko jo matika temo yele yo
nen kwa ni tidi ento eno ni ai dong gina bi ter wa nyim pian gin no kana pe yeah Okay. gin no kana pe apo Beh. Ana poi det väl. Kela med mer gamla. Atamani ma Paul donc pereba wono summarizing o bele wen. Pero ne pero wan actually o wen. Pero ma gamante o kemo wakere me chol swing. Pe mi ero nenu je machalo pregnancy gini. Machalo bal pa joni ni. Menu bal pa kaka ole wen. Pero pa kaka ole wen. Ma nirmo beno bikaro ki ma pegu tam ni yen lo tim lo nek pak kaka ni ene pegu tam ni yen gibi bedo gital gor mogo beda neno wora doya si nirmo la chui beno bilo yo si lo ba chuli pebi to matwal obi ile malu German yang karme lo en mo karoni no ngange ni German ro betel wi Europe kumergene ti the most industrial country in Europe. So, wabirgi gana swing matek me bouncing back. Yoma Paul kin machalo Dr. Reverend Banya wajani gana. Rocho Pajo ni is a good idea. Ento kay nen dong che lugyogi mamiele wani dong pera it will take off. Mabe mada. Che wajua en Rocho Pajo ni. For the time being. Karma bino. Gimo marina kanaka. Petie. Opo. Ja, poi det väl. Yeah. Okay, Lady Grace, at time they Ramadan lower program. There are just some comment and team okay, Apoyo. The government will never help Acholi. Acholi needs to sort herself. We don't need money. Government is using money to destroy us. Yeah, poi the gun. Maybe we can do without money. The way our ancestors conquered half of Africa and world moving. Okay. Poi. Kidong Negera, the woman do pertaining to marriage and actually top leaders are destroying our young ladies because they never follow. They never follow actually respect and culture, but on other aspects, actually population are small, and we are here. We have to increase. The next president, why? Oh, maybe. Okay. And lo med the kind of ni kanye yak kunen peke anyim me mono kena ye nyute. Okay. Poi Okay, okay. Wando wapoyo. Dakwa nen won wa neno wapoyo viewers wapoyo comment wapoyo ber kan biro ka jolo gena karwate kedwa iwan o metar paduo nong tamo ma chiru ne do buta be jomo ken fu bicho choya do ka tuok do magiti ye. Okay, bye.